Ingoma yekhulu nesikhombisa. Ikhulu nesikhombisa. Inkosi busisa ukuphakama kwenhlangano. Wo hlaleleni wo sizani wo hlaleleni wo sizani Yeah.
Asibonge. Amen. Incwadi kaJeremiya. Yes. Isahluko seshumi nesikhombisa. Incwadi kaJeremiya. Isahluko seshumi nesikhombisa. Ivesi lesishiyagalolunye. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, yonakele kakhulu, ubani ongayaziyo. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, yonakele kakhulu, ubani ongayaziyo. Mina Jehova ngihlola inhliziyo, ngilinga izibilini, ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe, njengokuthela kwemisebenzi yakhe. Mina Jehova ngihlola inhliziyo, ngilinga izibilini, ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe, njengokuthela kwemisebenzi yakhe. Incwadi yezikronike yokuqala
incwadi yezikronike yokuqala isahluko sama-28 isahluko sama-28 ivesi lesishiyagalolunye wena Solomon ndodana yami azi uThixo kayihlo umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangomphefumulo ovumayo. Wena Solomon ndodana yami yazi uNkulunkulu kayihlo umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangomphefumulo ovumayo, ngokuba uJehova uhlolisisa izinhliziyo zonke, wazi izizindlo zonke zemcabango. Uma umfuna uyakumfumana, uma umdela uyakukulahla ungunaphakade. Uma sibuka imisebenzi uNkulunkulu ayenzile phambi kobuso bethu naphambi kobaba bethu yobungcwele, thina singabantu abangafanele ukutholakala ebubini noma ngabe obanhloboni, ngoba mningi imisebenzi emkhulu yobungcwele uNkulunkulu azibabazile ngayo phambi kobaba bethu naphambi kwethu. Kodwa lo mprofeti esifunde ngaye kuqala uJeremiya othi inhliziyo iyakhohlisa yonakele ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emzimbeni yethu thina abantu, akukho okukhohlakele njengenhliziyo. Uthi yonakele, kodwa futhi ithi injalo sonke besiyazi ukuthi injalo. Akekho ongathi ngiyaqala ukuzwa lokhu namhla. Sonke sihleli nje siyayazi. Kanti ke futhi emvama yethu abantu abangapheleli ebungcweleni bukaNkulunkulu nabangasondeli lapha kuphathwa khona igama lakhe beduswa yiyo inhliziyo. Inhliziyo yabo ayivumi ukuba basondele lapha kukuhle khona, iyabalibazisa ngezinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni ezingasho lutho nje okwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Kodwa uma sezingenile enhlizweni bese kuba sengathi impilo yakho ayinakubabikho ngaphandle kwazo. Uthi ke uJeremiya uJehova uyahlolisisa lapha enhlizweni afune ukuthi kunjani khona, abese efika nezithelo zobungcwele nezithelo zobuhle, abese evuza inhliziyo ngayinye ngokuthela kwayo emsebenzini emihle, abese ekupha lokho akupha khona. Uthi bese ngipha ilowo ngokuthela kwenhliziyo yakhe, ngokuthela kwemsebenzi yakhe. Sonke njengoba silapha nje
sihamba ngaloko sizocela ukuba uNkulunkulu asiphe izithelo ngalezi inhliziyo zethu zokuhamba kwethu. Ukuhamba kwethu ke kubhlungu lapha emhlabeni ngoba njengoba silana nje sifundisiwe sakhokhelwa sabekwa endaweni enhle, kodwa manje siyehluleka ukugcina bese sifisa sengathi lokhu okubi esihamba kukho kungangabhekwa kona, kubhekwe lokhu okuhle kodwa. Sithi ke isihlabelelo esisihlabelelile uhlaleleni kusizani. Sithi le ndlela ohamba ngayo kuzitshwa kubhekiwe kuyo noma ubonakala ukuthi lokho ohamba ngako kuwukweduka akuze kwashiwo lutho. Indlela enjalo ke uboyibheka ukuthi ayilapha uNkulunkulu esibizela khona. Njengoba sihlangene nje sihlangene ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi le inhliziyo yethu ibuthakathaka yonakele. Uma ingahlala ingeluswa singeze safinyelela lapha efisa siye khona ngoba inhliziyo yonakele kunazo zonke izinto, isifaka kuko konke okubi. Isikhathi esiningi le inhliziyo ayicabanga okuhle, icabanga ukuba ikweduse, ikhiphe endleleni kaNkulunkulu, ikufake emahlazweni, ifake intweni ezimbi okuzawuthi kusasa mase kufanele umphefumulo wakho uthole indawo bese uyamiswa kuthiwe wena wedlula lapha nalapha. Kwakungafanele umthetho owawumisiwe kuwe wawukenqabela ukuba ukwenze lokho. Manje ke sonke asinawo amandla kule inhliziyo, kodwa siyasondela lapha kuNkulunkulu. Esikuzele kuNkulunkulu ukuba sikhongozele, sicele kuye lawa amandla esingenawo ukuthi inkosi siphe amandla okulwa nesono, isono esidla imphefumulo yethu. Lesi sono sidla ubungcwele siqede, asale umuntu eseyinto nje okungathi uma iphela manje iye ekulahlweni. Abantu ke abaningi abakholwayo, abanye babo bahlale lapha ekholweni bakhohlwe kuthi ngokujwayela nokuvama mhlawumbe kwesikhathi umuntu ekhona phakathi kokukholwa abese eyikhohlwa inhliziyo yakhe. Omunye njalo uma khuluma ngezinto aziqaphelisayo ubone ukuthi ziyimisebenzi nje yabanye abantu, noma ukuncola kwabo noma ukubanjani kwabo, bese kuthi lokho abizelwe kona ukuba azawukwelusa inhliziyo yakhe abese kubuyisele eceleni. Sengathi besingathi uma silapha sonke ngabanye into yokuqala esiyenzayo kube ukubheka ukuthi inhliziyo yami ingikhipha kangakanani kulobu bungcwele engabizelwa bona. Ngoba uma sisonke siyavumelana sonke ukuthi cha ngaba sikho lapha, kukhona ubungcwele obasiqoqa, basihlanganisa, basibiza, bazosibeka lapha phambi kwabo. Manje ke usizo lwami lunye olokuthi ngisondele kangakanani kulobo bungcwele mina, ngoba inhliziyo yami ngiyayibona yehluleka yilokhu nalokhu. Umuntu wangalibali izinto ezingenamsebenzi nezingasho lutho nezedlulayo bese kuthi impilo yakhe, umphefumulo wakhe ubuyele ngemva.
ngoba iyona into ezawufunwa kuwe kusasa. Uma uhamba namhla uya ekhaya akuzufunwa lutho, wonke lamasaka ozihlobisa ngawo nayo yonke lento ozifulela ngayo akulutho konke lokho, akukubalwa. Kuyawufunwa kuphela umphefumulo wakho, kuyawufunwa lenhliziyo athi uJeremiya iyawuhlolisiswa ukuthi ibe ihamba kanjani lenhliziyo yakho. Ubukwazi yini ukuzinika isikhathi sokulinda? Cele uNkulunkulu uthi Nkosi ngipha amandla le inhliziyo yami ingamehluli. Abanye abantu mabethandaza njalo bacela imbuzi nenkomo nemali, inhliziyo yabo baze bangayibeka kuNkulunkulu, bayayifihla, bayifihlele ukuthi ke ibisiba indawo yokufuya yonke imisebenzi emibi yobumnyama ezawukwenza ukuthi kusasa umuntu alahlwe. USHEMBE mayifika la iyona into ayithunywe kuyo leyo inhliziyo yethu. Uma ikhuluma inkosi yasePhakameni ithi wayengakhohlwa ukukhuluma ngenhliziyo yomuntu. Ithi ngesinye isikhathi safunda wake wabhala incwadi wayishiya lapha ePhakameni. Sekuzawuvalwa isikole wathi mayifika ababomnika yona le ncwadi. Uthi wathi mayifunda wathola ukuthi ikhuluma ngento eyodwa. Ikhuluma ngenhliziyo isuka ekuqaleni ize ifike lapha iphela khona. Uthi mntanami uNkulunkulu akangisize angondlele wena, ondle inhliziyo yakho ingavami, ingahambi yonke indawo. Uthi uNkulunkulu akangisize akwenze ukuba ungahambi nabafana bakulelizwe abahamba zonke izindawo, ngoba uma unjalo uyakwehluleka kuyigcina inhliziyo yakho. Ethi ke inkosi nempela ke abantu nje abathanda ukuhamba zonke izindawo nokubukwa nokuba njani bayahluleka kuyigcina inhliziyo yabo. Uyayengaboni, uyacabanga ukuthi kuza into enhle kanti kuza uSathane. uSathane ke uma eza kuwe uyahloba ngokwasemhlabeni, ubone nawe sewumoyizela kanti uhlekela into okufanele ngabe uyakhala mayiza kuwe. Uzawuthuthuka bese uphakathi odakeni sewungasazi ukuthi uzawuphuma kanjani. Lokhu ke uSHEMBE akhuluma ngakho athi ke usizi lodwa ngaleyo ndlela, usizi lodwa abayihambayo izinyembezi azinqamuki emehlweni abo. Manje ke lezi zinyembezi zihlangane phi nawe ngoba wena bewelusiwe, wakhelwa ugange lwasezulwini, wabiyelwa, wabekelwa ukuthi uzawuhamba la unganyatheli la. Amehlo akho uthiwa uma uphakathi kwalokhu kuhamba awafane nawe mbongolo mayilima yona eyifakwe imkhala. Ungaqalazi ngapha nangapha ngoba amehlo akho azawukonisa. Uzawuthi uma ubona lezi zinto zasemhlabeni ukhohliseke, ucabanga ukuthi ziwubuhle kanti ziwukufa. Uyawuthi lapha usuphakathi kube likhulu ukuphuma. Ukuhamba kwakhona akubuzwa umuntu, akho umuntu oyakusola athi wenzani. Ma ususendleleni kaSizani wonke umuntu uyakubuka nje abhekele. Kuzitshwa kubhekiwe kuloku kuhamba kwasebumnyameni. Kodwa lokhu kuhambe nakubizelwa uSHEMBE. Ngiyaye ngithi mina kini ninodwa nibokhokhelana nibe ngabakhokheli omunye komunye. Ubukhokheli lobu abuze umuntu agcotshelwe bona. Nengane nje encane ingaya kumfundisi ithi baba ngizwe ukukhuluma kabi, leli gama alifanele ukukhulunywa umuntu wasePhakameni noma ugcotshiwe noma kagcotshiwe.
ngani na ngoba selusene indlela esihambayo uthi uShembe yedlula engozini balimazile abaningi abebeyithanda manje ke ngilindele ukuthi ngikhokhelwe noma ngibani ongibonayo ukuthi sewuyahlubuka manje uyaphambuka endleleni lokhu hamba usobala akukho lutho lwako olucashile noluhambe lufunwa bonke uShembe wakubeka nje kwabasobala manje ke asifanele kulahleka kodwa ngenxa yenhliziyo siyalahleka uma ke umuntu sesimngene isono sinenkani kakhulu encane inkani yeselesele kunenkani yesono mawuthi uyamkhokhela omnye umuntu athi hayi bheka imisebenzi yakho ngiyeke bese uyadumala kodwa ekugcineni uNkulunkulu uyakubusisa ngalokho ukuthi awumyekelelanga lo muntu waya ekufeni uye ekufeni ngoba ethanda yena indlela eya ekufeni kwesibili ilula kakhulu iyasinda le yokuya ekuphileni elula ekufeni kwesibili akusetshenzwa kakhulu mawusebenzela indaba kaSathane usebenza kancane nezithelo zakhona ziyashesha uyashesha uyibone imiphumela yobubi bakho bese uzithola ususejele lesono ubathe uyaphuma akungabe kusaphumela uqale manje ufise sengathi kungakhonjwa abantu abathize kuthiwe nje ingenxa kaSibani bani kodwa inkosi uma ikhuluma uNkulunkulu mayikhuluma noAdam esonile uthi cha awonisanga lo mfazi omshoyo ukuthi ukonisile uzonisa wena ngoba umthetho ngesikhathi ngawubeka kuwe uthe uma ekonisa umthetho ubusukuphi wona manje ke njengoba silana nje le ncwadi kaJeremiya iyakhuluma nathi kakhulukazi njengoba silapha enhlanganweni ngoba sonke njengoba sikhona nje sifisa ukuthi uma siphuma sihamba siya emakhaya sihambe nenqwaba yezibusiso ezizinhlobo ngezinhlobo uma uhlezi lapha unemthandazo yakho oyithandazayo ukuthi inkosi uma ngilapha enhlanganweni angithi mangihamba mangifike ekhaya izinkomo zami zizale zande nezimbuzi zami zibe njalo namasimu engishiye ngwalimile abe nezithelo nako konke engiphila ngakho abanye bathandazela nokukholwa kwabo ukuthi inkosi ngiphe ukukholwa ngicela ungeluse angazi ke ukuthi bangakanani lapho bekungaba kuhle kodwa ukuba abantu abaningi bayakuthandazela ukukholwa kwabo bakucele uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu abaphe inhliziyo ekholwayo inhliziyo evumayo njengoba lencwadi ebengifunda kaDavida eyala indodana yakhe uthi mntanami yazi uNkulunkulu kayihlo uthi ke lo uNkulunkulu mntanami ngifuna umazi ngisekhona ukuthi uma umfuna uyamfumana kodwa uma ungenandaba naye ungamfuni ngeke umfumane okukhulu ke yilokho lo uNkulunkulu uhlolisisa izinhliziyo wazi izizindlo wazi ukuthi ucabangani emini ucabangani ebusuku uma kushona ilanga ucabangani maliphuma ucabangani abe siyahambela kule nhliziyo yakho ayibuke ukuthi le inhliziyo yomuntu onjani le nhliziyo inomona yini noma le nhliziyo imnene le nhliziyo inothando yini le nhliziyo inomsa noma inolaka inhliziyo enjani abese ekupha ngangayo ukuthi ihamba kanjani phambi kwakhe iyona ndaba ke enkulu ke esingayo le
ukuthi izibusiso zonke esizawuphuma nazo uma kwenzeka kuvalwa inhlangano siya emakhaya azizuqhamuka emoyeni zizawuqhamuka ngokuvama kwenhliziyo yethu ukuthi ibhekaphi ukuplapha ithanda khona enye inhliziyo ayinandaba noNkulunkulu izile lapha kodwa ayinasikhathi sikaNkulunkulu kukhona indaba eyayikhulunywa ubaba eyayikhulunywa umkhokheli unyezani uthi bafika ephakameni baba mkhulu esekhona behamba nenkosikazi yangapha ngakubo uma befika la ephakameni bafika inkosi siphuma iyentabeni yayisithi cha abantu abami angisekukhuluma lutho nani khuphukani sambe siyentabeni ngiyawukhuluma khona nani base behamba ke labafazi babili bazocela abantwana base beyake kubaba mkhulu sebefika becela abantwana uma sebebacelile abantwana belapha entabeni kwase kuyalalwa ke ngaleli langa uma kuvukwa intatha kusa lenye inkosikazi inyakazisa lenye inkosikazi ethi cha vuka abese vuka lo nomunye cha ngifuna ukuxoxela isibonakaliso sami hawu uboneni mama na hawu kanti ngihamba nawe nje ungifisela lutho luhle ngihamba nawe nje ungifisela okubi kodwa uthi kwenze njani uthi cha ngithengilele ngabona ubaba mkhulu efika khona lapha edokodweni ephethe umntwana oyedwa bomfana wathi mayifika nalomntwana wayesesikazi kunginika yena ngithe lapha ngithi ngiyamemukela wayesengephuca esemnika wena usumthatha ke wena uthi ke manje ke sengiyahamba ngiphinde ekhaya angiyukubuye ngize lapha ngoba ngaliwe ngephuciwe mina umntwana wanikwa wena umbuzo ke nanku uShembe waficana enhlizweni yalomfazi leyenza ukuthi amnike umntwana abuye amephuca kwakukhona kwakusenhlizweni yakhe mhlawumbe wafica ukungabaza lokhu okusembethe namhla ngoba into esikhathazayo ukungabaza ubone ukuthi manje ngabe ngiyakholwa kodwa manje inhliziyo yakho ihlukane kabili ibe nezimbaxa ezimbili ibe njengolimi lwenyoka ibambe lokhu ingavuma ukunamathela kulokhu okufundisiwe nguShembe uzawuthi mawucela izinto ubone zingaphumeleli kale manje esikhundleni sokubheka inhliziyo yakho ubuka abanye abantu njengalomfazi ukuthi mina akwenzeki nje ngoba izibusiso zifulwa osibanibani bathatha izibusiso eziningi uNkulunkulu azabanike nezethu kale manje kube khona ukufa ngaphakathi enhlizweni kwenzondo kube khona ibala lobumnyama lokuthi uNkulunkulu uyakhetha maye ngithanda mina akangenzi ngani ngibe njengosibanibani ngoba nangu usibanibani sihleli naye la uyamenzela lokhu nalokhu mina uNkulunkulu akangithandi yini na le nhliziyo yakho awuyelusile awuyibhekile inhliziyo yakho ulibele izinto zabanye abantu kanti uthi uDavida uma le nhliziyo yakho uyelusile kahle uNkulunkulu ayikho into ngeke akwenzele yona uthi awucela noma yini uNkulunkulu kayihlo akuphe ngani na ngoba inhliziyo yakho uyilondolozile uyibhekile onjalo nje uyamazi ukuthi uNkulunkulu kayihlo ungubani singathi ke uma silapha phambi kaNkulunkulu bese sihlala engabazeni ngoba uNkulunkulu akukho lutho maNazaretha njengoba ngilapha nje alincenile kini cha unilethelana ngothando lwakhe benithanda wanenyula
phakathi kwabantu abaningi kakhulu angazange abe nandaba nabo bahamba bashona lapha bethanda khona kodwa nina wanenqabela ukuya lapho wanibeka phambi kobuso bakhe ubufakazi baloko yini uqobo lwenu uma bekungenjalo nenzani lapho nizokwenzani la ngoba benidlula kulowo lomgwaqo ningawazi nalomzi ukuthi ukhona kodwa namhlanje nihlezi la uNkulunkulu unifukamele yini na uthando uyanivezela umsa wakhe ngazo zonke izindlela manje ke ningathi mase niphambi kaNkulunkulu bese nimngabazi ngoba uNkulunkulu lapha enyela khona uma idumala akube kusaqhamuka lutho luhle kuyekwenzeke njengalomfazi bengikhuluma ngayo ngiyawuphiwa nibuye nephucwe uthathwe lokho beniphiwe kona unikwa abanye abantu inhliziyo yakho bese iyakhulu ningabi sathokoziswa lutho yawuthokoza kaneliswe ekukhonzeni ngiyawuthokoza kaneliswe na ekukhonzeni ngiyawuthokoza sibizelwe lokho ke ilo uNkulunkulu esimlandelayo ngoba ngokwethu ngaba simazi uNkulunkulu kodwa ngokuthandwa namhla uNkulunkulu siyamazi uma sikhuluma ngaye asiqedi nethi ka inkosi yasephakameni lo wenu uNkulunkulu akafani nabanye uNkulunkulu abakhona lo akabatshazwa ngumuntu uyazibabaza yena lokhu kukhuluma kujulile kodwa uma usukubuka uyakubona ukuthi uma mina ngikhuluma indaba yami uShembe angenzele yona lo muntu olalele ngithi ngiqeda naye abeqale yakhe ngithi mangilalele ngibone sengathi ngaphezulu kwalena yami ulo uNkulunkulu uthi wena ukhuluma uthi wenza ukuthi ukhuluma into esibanda ngaleso sikhathi akasekho lapho sekwezinye indawo wenza okunye okukhulu mhlawumbe okungaphezulu kwalokho kwakho kodwa inhliziyo yakho injani lokhu wena okwehlele wena ifike yenze njani inhliziyo yakho ngoba bakhona abantu abehlelwa indaba ezinkulu kodwa angaphenduki ungaze kwasho lutho kuye omunye athi hayi bese kuvele kuqondene isikhathi bese kuvele kuzakwenzeka lokho awusho ukuthi uShembe uNkulunkulu wenze lokho hayi inhliziyo yakhe ingavumi ingabaze imphikise sho njalo uShembe uthi inhliziyo yami iyangedusa njalo ngiyaphuma endleleni yakho abantu abaningi abebekhona kuloku kuhamba
abangasekho kuloku kuhamba abaxoshwa ngabanye abantu baxoshwa inhliziyo yabo ngoba ingafuni ukuphelela ukukholwa kwakhe umuntu omunye akuthanda ukukholwa mayesafika uyawunela bephakathi kwabantu bese kuphela lokukholwa omunye akuzwe ukuthi hawu lo mntwana engifike egxuma ngaphakathi ayi angisamuzwa manje kodwa angakunaki kube yize kwenziwa yini lokho ukuthi uma uzizwa uphelela amandla ekukholweni ungakhuleki ungaceli uNkulunkulu inkosi ngiphelelwa amandla ekukholweni ngibuyisele lokhu ukukholwa kwami ngiyawuba yini uma ngingasenako lokhu ukukholwa ngiyawuba yini ngoba uma kungasekho lokhu ukukholwa igama lakho lizakwesulwa encwadini yokuphila uzawuthi uhlezi lapha phakathi kwabantu abantu bekubona ugqoke njengabo kanti wena kade wesulwa ngoba inhliziyo yakho usuthi ukhona lapha phakathi kwabantu ibicabanga ezinye izinto ezikude ezingaphandle kwalapha ezingena kwenza lutho ngaloku kukholwa kwaseNazaretha umuntu akuyeke angakuthandazeli ukukhule ngaphakathi kuye ethi intombazane ethize ifika kubaba ethi baba ngiyobika idemoni enginalo baba yini kwenze njani uthi ngiyayibona njalo mawungena enkonzweni ethi kodwa kuyawuthi umzuzwana ngithi ngiyakubuka ngibone ngingabe ngisakubona bese kuma ikhanda lengulube lapha phambi kobuso bami lingisithe wena ngingabe ngisakubona la lenziwa yini laliphuma phela ikhanda lengulube ma useparadise uthandaza kukhona esendaweni kaNkulunkulu ikhanda lengulube liqhamukapi liphuma ngaphakathi enhlizweni usho njalo linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke usho njalo lencwadi esiyiphethe incwadi yamazwi ahlakaniphile amazwi ahlakaniphileyo isahluko sesine amazwi ahlakaniphileyo isahluko sesine ivesi lamashumi amabili nantathu ivesi lamashumi amabili nantathu linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila wena ke umthombo wokuphila ulindele iphi kanti kuzawuqhamuka kwenye indawo cha lawuqhamuka lapha kuwe ngaphakathi uma uyilinde kahle inhliziyo yakho kuyawuphuma amanzi amahle okuphila ngoba le nhliziyo uyilondolozele uNkulunkulu nezinto ezinhle nezimemezelo zezwi lakhe kodwa uma inhliziyo yakho ungayilondolozile ungayilindile kuyawuphuma amanzi amabi okufa baningi abantu lapha emhlabeni akade bafa kodwa abahambayo lapha phezulu kwenhlabathi kodwa akade bafa sebesulwa kudala ncwadini abekho ngani na ngoba inhliziyo zabo ezokusebenzela ubumnyama abazilindi inhliziyo zabo uma ecabanga nje kuphuma amanzi amabi uma wenza okubi phuma okubi akuqhamuki kwenye indawo qhamuka ngaphakathi kuye qhamuka kule nhliziyo engavumi
ukuba acabanga okuhle futhi noma icabanga okubi akaboni lutho lonakele akakwazi ukuyikhulekela akakwazi ukuba azinikele akacele kuNkulunkulu Inkosi ngisize le inhliziyo yami iyangedusa iyangehlula ibuyisa wena sho njalo Shembe uthi buyisana nayo ingahambi lapha ithanda khona ngoba uma ihamba lapha ithanda khona awuzukuye ekhaya uzawuhamba uma zonke ithuba lezi bese bemangala abantu lo muntu ngoba ube ngowasephakameni behamba lapha umuntu kufanele ahlambuluke khona uhamba manje sekwenze njani manje kanti inhliziyo bewungayilindile kuthema sekufanele kuphuma amanzi okuphila kwatholakala ukuthi amanzi aphumayo awalungile sinjalo ke thina abantu siyayisiqalaze eceleni qale ufuna abantu abakuzondayo abangakuthandi abangakufisela lutho abanjani kanti indaba ikimi ngaphakathi kimi suka kimi konke ngithi ke njengoba uNkulunkulu enibizile kuboneni ukubizwa kwenu amen ningahlali phambi kaNkulunkulu nibe zimpumputhe angisho umpumputhe lokuba semhlabeni ngisho umpumputhe bomoya hlale phambi kaNkulunkulu kanti umoya yenu ayiboni ukuthi niphambi kaNkulunkulu anibone ukuthi nabizwa ngokuthandwa lolu thando uNkulunkulu anithanda ngalo abafike phakathi kwenu afika ngalitholi afike ningununundu nje ningabantwana abangalibuyisele emva uthando oluhle olubuyiselwe emva uthi mawuthandwa nawe ukhombisa ukuthi Inkosi ngiyabona ukuthi uyangithanda Inkosi ngiyabona ukuthi uyangithanda ubabe ungangithandi ngaba ungenzelanga lokhu nalo khona abantu abathandazayo zonke ikhathi kodwa abangajwayele ukubonga abazi nje ukuthi kufanele ngicele kuseni nasemini nantambama ngiyacela lokho asekwenzelwe cha akakubongi ngeke umuntu umuzwe ethi hawu ake ngiguqe nakho ngehlelwa into enhle ngibonge Inkosi ngiyabonga ngaphandle kwakho lokhu naloko kuhle bekungeke ngingehlele bakhona abantu abanjalo okuyayi ukuthi masenzelwe into abesethi hayi bekufanele mina vele nje nginenhlanhla bekungabuye kwenzelwe bani ngaphandle kwami osibanibani abangeke benzelwe lutho ngoba hayi vele usibanibani unamabhadi ngiyamazi inhliziyo yakho ihlale njalo ibheka abanye abantu awukwazi ukuzibuka wena kanti lesi sandla esikuphayo uma ungasamukeli ungasihlangabezi sawufiphala usibona sesifinyela sesibuyela emva bese ke iqala ke inzondo manje ikhula ngaphakathi kuwe ngithi ke yazini ukuthi njoba ngilana nje nabizwa amen anizizelanga ngokuthanda kwenu nabizwa lo uNkulunkulu wanibizayo wanibizela yena kube nibe uphawu lokuthi abantwana engibathandayo baba njani phelelani ke kulolu uphawu amen ningamdumazi uNkulunkulu angathi uNkulunkulu ezikhethele nina ukuzibabaza ngani bese nina litholakala kuphuma amanzi amabi kimi ngoba abantu bazawumangala ukuthi hawu Shembe wayebesaphi labantu abayinje laba bantu uShembe wayeba qoke kanjani bonakalani ukuthi nihamba noNkulunkulu amen amen ulimi lwenu linamathele endabeni yakhe nikhulume ngaye
nishumayele ngaye nasezindaweni lapha nisebenza khona nalapha nihamba khona ningesabi ukukhuluma ngendaba kaNkulunkulu. Amen. Ngithi Nkosi ngangisemanzi Mtoti nguthisha ngifundisa. Ethi ngangabona ukuthi ngedukile. Ngangicabanga ukuthi kuyafana. Ngangeze ngasho kwabanye abafana esasifundisa nabo ukuthi hambani siye ephakameni. Ngithi kanti ngaloko ngilahlekile. Nina khulumani ngoShembe ngoba nikubonile konke ukusebenza kwakhe. Amen. Shembe akazange aguquke abe omunye umbala abuye abe ngomunye umbala. Selokhu abanjalo. Mawumazi uyamazi, mawungamazi ngiyacabanga ukuthi uneshwa. Kufanele uShembe ukwaziwa yibo bonke abantu. Imisebenzi aseyenzile ayingangeyamuntu. Nathi nje abantu abanje ngathi uyabashumayeza thina esinokukholwa okuncane. Ubone ukuthi uNkulunkulu ushumayeza mina. Uyayibona inhliziyo yami ukuthi ngalahleka noma nini. Manje akangigcwalise kuloko kuhamba. Niboba njalo. Ngicabanga ukuthi uzibona into ezinkulu, azikho izinto ezedlule ezinye. Ma uNkulunkulu eseyenzile into ayibincane ibankulu. Amen. Ngaso leso sikhathi lo mcabango ukuthi lokhu kuncane lokhu kukhulu, umcabango wabahlubuki lowo. Ma umuntu engenelwa idemon lokuhlubuka uyaqale abe nesikalo athi kunemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu nemincane. Ma ibimncane wena bungayenza iba mkhulu ngoba injani. Ngiyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba unilondolozile sonke lesi sikhathi. Ngokwabantu basemhlabeni ningabantu abangekho banesula ezincwadini zabo kodwa uNkulunkulu waniloba kweyakhe. Amen. Ningamdumazi ke uNkulunkulu. Angathi uNkulunkulu mayinithanda anifice ningabantu abangabazayo. Afike inhliziyo yeni inemfuyo engenamsebenzi. Le mfuyo iphenduke ime phambi kwentando naphambi kwezwi likaNkulunkulu. Usho njalo uKristu. Ngothi umuntu othize walima izwe lakhe lakuthela kakhulu. Wayesethatha isifungo. Wathi cha, lokudla kwami kuningi kakhulu. Lezi nqolobane ezikhona zincane ngeke zikwenelise ukubeka. Ngawudiliza lezi ezikhona namathange lawa. Ngakhe okukhulu okusha. Bese ngibeka kahle ukudla kwami. Ingqondo yabantu bonke leyo. Abacabanga kahle. Akukubi ukuyihlelela ikusasa lakho. Uthi ke bese ngikhuluma ngedwa nomphefumulo wami ngithi mphefumulo. Ake uphumule manje. Sewusebenzile iminyaka eminingi isikhathi lesesihle sokuba uphumule. Udle ukudla kwakho kade ukusebenza. Uthi ke uKristu ngabo lobo busuku bale mcabango wafika izwi kulomuntu likaNkulunkulu
lathi wena sula umphefumulo wakho uyabizwa kuwe namhla eqeda ukucabanga lezi zinto ezinhle kangaka kwathiwa umphefumulo wakho namhla uyabizwa kuwe lelo lizwi ke aliphikiseki mase lifikile suka selifikile noma unenkani noma unamandla noma unani akulutho kuyaphela konke ugcina lona othi ke uKristu ke uma sekunjalo lo mphefumulo wakho usewubizwa lezi zinto ke wena obuziqongelela uzibekelela ziyamagugu indaba kaNkuluNkulu iza ngemva laba ngeke abani mawusuthule la othulini lomhlaba lapha siyakhona sonke awusala lamagugu akho abe ngamagugu kabani lezi nqolobane ezinkulu ziyawusala zidliwa ngibani ngoba uzawuyishiya lapha uthi uKristu cha funani indlela yomphefumulo kuqala lezi zinto eziphambili kini ziyawukwengezelwa kini niyawuthi mase niyifunile indlela eyayikhaya nayisebenzela uNkulunkulu abese hambe nipha nje endleleni ninganakile nani ningaboni unokuba umuntu ajuluke asebenzele indaba yasemhlabeni bese kuthi kusasa umphefumulo wakhe weswela indawo ukuthi uyawuhlalaphi umphefumulo wakho uzawuhlalaphi wozanini sibiziweke sabizwa uthando lwasezulwini wozani badini wozani besweli nina enesweli ingubo yomphefumulo ngoba abantu abami malifika lelilanga lokuba umphefumulo udinga amandla yobe ngasekho emzimbeni nawo kuzenwaya nawo kususa impukane manje uzibambezelelani lezi zinto olibele yizo ngoba ngabe ufuna lengubo yomphefumulo isikhathi sekhona namandla esekhona emzimbeni usathi makushawa isigubhu usukume usine makuhlatshelelwa nawe uvume ngezwi lakho lonke bethi ke uKristu lezi zinto ziyawuba ngezikabani lezo zithanda kangaka
ofisa ukuba nazo zibeningi bese kuthi indawo yomphefumulo kuyele ngemva. Njengoba uNkulunkulu esibizile nje sengathi ngabe lokho asibizele kona bese sizawuhamba nakho kube kuningi seswele namasaka okukulayisha. Singathi uma siphambi kaNkulunkulu izibusiso zisale ngemva ziswele abanikazi ngoba inhliziyo yethu ifunyaniswe ingenayo indawo yokubeka izibusiso. Sibusiso esikhulu esale inhliziyo yami ukuba ikuthande ukukholwa, imthande uNkulunkulu, ithande ukusebenzela izwe elizayo. Amen. Ukuze umphefumulo wami ungadingi. Athi uma efika uNkulunkulu eyihlola lenhliziyo. Ayifike ivundile. Ilungele ukuthi kutshalwe izibusiso kuye ezizawumila. Zibe ukuphila kwalapha emhlabeni nasezweni elizayo. Amen. Akekho umkhokheli wenu. Akekho nomfundisi wenu. Nami njengoba ngimile nje la. Angisi umfundisi wenu. Umfundisi wenu ilo owanibizayo. Uyena owanibiza enazi ukuthi umsafi. Manje ke nibobheka kuye. Uma nifisa ukuba kuba khona izinto enizilingisayo, nibolingisa yena. Nemfune nje ngesikhathi sonke. Wayithandani, wayithanda lokhu nami ngiyakuthanda. Wayenza lokhu nami ngizawukwenza. Nizinikele, iphelele. Ungaqali ngegama elinzima uthi kulukhuni ukuphelela. Ngoba wenzela ukuthi mawusuwehluleka ukusuthi hawu bekuvele kulukhuni. Cha, phelelana. Amen. Phelelana. Nani ngeke niqoqwe uma nani ngathandwa. Naqoqwa ngoba nithandwa. Amen. Nani ke loluthando alubonakale kini. Alubonakale ungene emathanjeni nasemkantsheni yethu. Noma uphaphama wazi ukuthi kuphaphama umntwana kaShembe. Noma uhlaselwa ngomoya babi gama linye. Okufanele ulibize lize likuphilise. Ma inhliziyo yakho iphelele. So njalo Davida uthi mntana ma inhliziyo yakho iphelele. Hayi lo uNkulunkulu uyathi uma umbiza eze kuwe. Kodwa uma ungaphelele uyathi uma umbiza angezi. Uthi uyakulahla ungunaphakade. Unjalo lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Akakwesabi lokho. Akanasibalo ukuthi nibathathu nibaningi ninjani. Uma ifika inhliziyo yenu ingaphelele kuyo uyanilahla. Anilahle noma lapha ethanda ukunilahla khona. Anakuphikiswa umuntu. Inkokhelo ke esize ngayo la. Ngingasuki kini. Amen.
ukukhanya kwasezulwini kwafika kwasithanda manje ubuhlungu obodwa bunye ngakwenze njani ukuze ngisigcine ngiphelele kulokuhamba okuhle kangaka ngoba ngiyakubona lokuhamba mawuphelele kukho kuyakhanya ngale abangagcinile baya ekukhaleni nasekugedleni kwamazinyo abahamba ngayo leyo ndlela ezinyembezi zanqamuki emehlweni yabo rozitha ngubheki ayisihlobo sethu engikhulumayo ibanga usizi kithi thina abantu abalandela uShembe ukuthi uma kunjalo lemthino manzi lapha kithi kunjani khona uma ubaba mkhulu esezawuhamba emhlabeni afikelwe into enje uma ifikela mina namhla ngiyawusinda kanjani ngiyakwazi mina ukulinda ngithi inkosi ngikhombise ukuthi leli phunga liqhamukapi noma ngiyawulibala ukuhleka nje ngingazi ukuthi ngihlekani nami ngixoxe nje indaba engathi indaba elula kanti ngikufa ngoba abantu abaningi bahlubuka kanjalo kuphela kanjalo ukukholwa kwabo uyafikelwe into angalindi kube sengathi into engasho lutho nje athi noma ixoxa kube sengathi uxoxa into engasho lutho kanti usefile usephelile uzawuthi ebona abebhukude sonweni lothi kudala engasenamandla ukuphuma bese yakhumbula ukuthi ngake ngathi ngilele ngayibona into nje namhla nginjani manginje ushamba kazange ayibeke phansi wethuka zathi mazithi ingane kuye cha baba thina silizwa leliphunga ziwa uwe wedwa akabe saphumula hawu Nkosi kanti leliphunga liqhamukapi liphuma kimi nazi ingane zingalizwa naphakathi kwamadokodo lapha alikho kungabi kuwe okukhumbuza emva lapha ukuphuma khona kungabi yayenze njani makunjalo Shembe akaphumlanga akazange akufihle futhi wakhuluma ziningi zona ziningi nezinto ezisingcolisayo ezinye azenziwa yithi kithi kodwa ikungcolisa into iqede ukuthi nya ngafiki lapha kufanele uye khona ngeke ngakhumbula indaba izolo eyayikhulunywa ngumfundisi umngoma wayenengane entombazana njengane ithe uma ikhula mhlawumbe yayiqeda ukwephuka nje yayisithandwa umfazi nje othize ongayizali ayithanda lengane kakhulu wayesefikelwa idimoni wafuna umuthi wayidlisa lengane yabhunguka yashiya umuzi kayise nonini ngonakele lutho nje ahamba ayohlala nalomfazi
waba ngunina wayo. Yahlala isikhashana lengane. Yagula. Yafa. Kwaphela iminyaka cishe engamashumi amathathu. Yayincane, yayingakakhulu kakhulu. Yayisiyabonakala lengane yabuya. Yathi cha, selokungahamba. Angifinyelelanga ndawo. Angitholanga indawo enhle. Akho sono engasenza. Angenzanga sono. Kodwa lokhu engakwenziwa ile nkosikazi kwangingcolisa. Ngase ngifika ke phambili sengaliwa. Kwathiwa ngeke ungene lapha. Ngoba umzimba wakho ungcolile. Lo muntu owakudlisayo wakungcolisa. Angazi ke ba ntwana bakaShembe ukuthi uma nicabanga indaba kaNkulunkulu niyayijule yini manijula niyayifike phi ningabosheshe nizithathelele ningabosheshe nenze kube lula nibocela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiphe isisekelo sokuthwala lo mthwalo wasezulwini ngazithwale mina ngokwami nguthwale ngokwakhona ezulwini unganesindi ungashibiliki uwe ngoba mawuwa lo mthwalo ukuphela kwempilo yakho njengoba sikhona ke inhliziyo yethu singayilibali akukho umuntu ozokwephuca isibusiso sakho esifanele wena kodwa inhliziyo yakho izawuphiwa ngangokuvama nangangokuthela kwemsebenzi njengoba lencwadi sifundile akukho lutho olunye akuzuqhamuka sitha sikuhlwithe awuzukududulwa umuntu kodwa uNkulunkulu uzawufika abheke lapha enhlizweni abesebona ukuthi hawu tanami akafanelwe lutho abese edlula angakuphi lutho uNkulunkulu akakwazi ukuzenzisa afani nathi thina abantu sesihlekise thina noma konakele sicabanga ukuthi uzawudumala uzawuphatheka kabi uNkulunkulu akakwenzi lokho mawuphatheke kabi kukufanele lokho kukufanele abantu ke noma nini bangakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa ngezindlela zakhe indlela kaNkulunkulu ihanjwa ngokwayo ayihanjwa ngokwethu nangokwabantu noma bahlakaniphile noma bangamaqili noma ngabe banjani abantu babohlambuluka bahlambulukele ukuba uNkulunkulu angesabi ukubaphatha ngezandla zakhe amen
ingoma ekhulu namashumi ayisikhombisa nesishagalolunye ikhulu namashumi ayisikhombisa nesishagalolunye. Inkosi busisa ukuphakama kwenhlangano. Tika uli